Methori ni jojorite methone jabaingi ndeni ya kanisa ya Mother of Perpetual Help Igakiramba Catholic County ni Tharaka Nithi bakiamukira umwe wao uria gwakagita ethirite akithangikwa ari nthigurune cia OOME. AKSIRTU uria ethirite ari umwe wa Kristo bakanisa eje ethiritwe akithangikira nthigurune ya Saudi Arabia na aria etete kenda guchwa ngugi indi nyuma ya kuthangikwa gwakagita omba guchokera nthigurune na gukinywa nja kwao kiumia kithi ni aria ANTU na NIBATAARI kwimenyera riria bagwita nthigurune cia OOME ni untu tikunthe kwagiri kwa gukara na kwandikwa. Samugashima ni akurikithia cio. Kagita kambere buru kuma mweri wena mwanka muthirurira aumire nthiguru ya Kenya kuthi guchwa kibaru nthiguru ya Saudi Arabia. Ara AKSIRTU onete kanya gakurijanira kiugo na athingatiri barabangi ba dini ira aendete muno ya gikatholiki. Igukurukira kuonania witigio bobo bwake ara onokirwe kuma kinyamarani kira akurukagira kambi ya Sakan. Ara nkombo ireiregetwe nthiguru ya Saudi Arabia baigagwa arabia kuria na kimamo biegagwa bire Kenyamara. Kajira ntukwele andikirwe kagita karathire Saudi Arabia. Kibala bati kumenya. Mbese jeje mbele aletira kanisa ni jausokia nkatho. Kajira kiki atumire amenyekana ala Sakan. Nikaina nyembo ja Katholiki. Kajira ulo letwa atia, kajira tauga geta gwelo se kajira. Augaga mbeta wa St Monica. Achiari bakajira baujurwa igikeno nyuma ya kuona mwana gwago abachokerete arithiria. Gikeno giakwa ni kuona mwana wakwa narancokerera aina ugima bwa mwili nonto bwa guterererua ni thirikari angaba na muromi. Antu bauba ombete kumutunga tia kumulete ngobachokeria ngai nkatho. Baingi babara baibithirite thinani taino bagichwa mugate nthiguru ino ya Saudi Arabia baira gwa kinyamara ni gikuno ntubwa kwaga ugite maturani. Ambirire my sister niyo ukamenya kuria nyumite ukelewa reason ya nikende tekirede kuthie Saudi Arabia. Ambira ndina twana twa mwarwa maito ndina ngina ndina ethe na boto ekali musio yu tigande nkialega kuma ntona abone nkimatethia na umata ntone na abiere kugira ngino akajira kenda tuthie Nairobi kugira mwana uyu ngokinya kwa makajira nde musiari ntise bore nkoro yegwire. Amwenogu akari ibauritwe bamenyere kumania na ANTU barabendagia ANTU tankombo nthiguru cia OOME nuntu bwathina ciago. Issues of human trafficking are a threat to the society today and is posing a very big challenge today. And each one of us has a responsibility, and I think they have demonstrated to us the Christian values that we always talk about. Love one another. Thirikari ikiuragwa itigire ati biama bira bigwatithanagia ANTU na wira cia nthiguru cia OOME batira tumira kanya ku kwinyeria barabatari na ugite. Kwa agency abirire kajira nau twageririe kwaria namo gwatweka na gutebu mange tuthikiriria matwera kazi yetu ilisha, tulipatia msichana wenu kazi, sisi hatujui tena. Kogu tuteketekele kwendia ciana cietu ningo tulomba na mwana wetu agasa gukauma muci wegwe mwana ku athi kuruta wira Nairobi ni wega wikaro kirumagiriria mwana nu aku umenya athi kuruta wira Nairobi ko nikenda mwana aku atikathie uca ukegwira mwana aku ari nthi ya Saudi Arabia aca kuthie kuratha imwene no tutali mwaro uyu wetu arutete wira ova mwaka omwe kule Saudi Arabia na arenukire nkinya na nguo ya mwiri ate nayo wanguere arari nayo mwiri no yaracokire nayo. Ende thirikari ya kaunti amuna atongoria bangi mwanya ibapejanite wirane bagutigira ati kajira agutura uturo bwega nkuruki. Daira governor Muthomi Njoki ekarira ogu esidia kutunenkera department ya kumenyera mauntu tamama netakanga ya mwarageria aise tokenda kwegwa twina department tonto mauntu ma social na moni mauntu ma mengi gwatithanie na governor Njoki onake thwa thibitari ya Magutuni atonyeo
ari kacio ambirie kurutaga wira au nikanda twana tu twayarite kuthugumira tumba kuthoma na renko akwaragia ndikujaga gitumira gicunku kumwe na Kiswahili kwogu ni umudomu nake twabathomaga na mtu ena ndigiri nene muno kaunti ya Tharaka Nithi to mwanka no ukagwa ari kirasi metua wacio to mwanka no muge kouga kuota Kajira na gicwira wira njoki ukamwira gacikeri ukamwira kona to gwata koneka ona kuandika ni aije. Nkiripotera weru wikendi kuma kanchani ya Catholic ya Mother of Perpetual Help ntere cha Gîkeno mbita wa Samuel Gaishima.